The only thing we have to fear is fear itself. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Mr. Gorbachev, tear down this wall. There is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. Velike besede predsednikov, ki vsak na svoj način poosebljajo značaj, moč in ideale, na kateri so zrasle Združene države Amerike. Velesila praznuje 250. rojstni dan. We are the ones who are carrying forward the light of Western civilization because this is the very beginning of the golden age of America. Bilo je 4. julija 1776 v Filadelfiji. V tej stavbi za menoj, ki je imenovana Independence Hall, so podpisali deklaracijo neodvisnosti. 13 kolonij je razglasilo samostojnost in zapustilo britanski imperij, ki je bil takrat največji na svetu. Šlo je za drzen upor in eksperiment. Revolucija je temeljila na tedaj radikalnih zamislih o suverenosti, svobodni družbi, enakosti in pravicah. V parku sredi zgodovinske Filadelfije Judy nima dvomov, da je uspelo. This is the best country in the world. I've been overseas and I've been to a lot of other countries and it's always wonderful when I come home. The liberty and the freedom. We have the ability to make as much of ourselves as we can through hard work. A vse od rojstva so novo državo spremljala globoka nasprotja. Časniki v Filadelfiji so na svojih straneh objavili besedilo deklaracije o neodvisnosti in vse besede o enakosti, a hkrati so objavljali tudi tiralice za pobeglimi sužnji in oglase za prodajo ljudi. Okoli 500 000 ljudi je bilo v tistem času zakonito zasužnjenih. Med lastniki sužnjev je bil tudi glavni avtor deklaracije o neodvisnosti Thomas Jefferson. Amerika prepada med lastnimi ideali in realnostjo ni nikoli presegla. Dolgoletni profesor ameriških študij George Shulman opozarja, da tudi ko pride do ključnega premika v družbi, denimo v času predsednika Abrahama Lincolna in odprave suženjstva, je napredek omejen. He wanted former slaves to have the right to vote, but he didn't feel obliged to provide health, housing, education. It was a very limited equality. Še več, zakonodajo Jim Crow so nato zvezne države na jugu ZDA uzakonile segregacijo in diskriminacijo temnopoltih ter skušale tudi z nasiljem preprečevati volilno udeležbo. There are ideals that are crucial in America, equality and freedom being the two, but Americans have disagreed to the point of violence since the Civil War about what equality meant, whose freedom. Različni poskusi omejevanja volilne pravice se sicer spet krepijo. Kljub vsemu mnogi še verjamajo besedam, ki jih je rad uporabljal Martin Luther King. Moralni lok vesolja je dolg, a se nagiba k pravičnosti. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. Yes, we can. We've come a long way, and we have a long way to go. Yeah, I mean, I do feel that the country is moving forward, sometimes not in the direction that I'd like to see it go. Hands up! Don't shoot! Hands up! Don't shoot! Stop killing us. Breathe. I've been trying to hear about it. So you breathe, look at Ronald Reagan je Ameriko opisal kot bleščeče mesto na gori. S to prispodobo je želel poudariti izjemnost države, ki predstavlja upanje in priložnost za vse, tudi priseljence. Kljub vse bolj zaprtim vratom so mnogi še vedno prepričani, da je bleščeče mesto na gori pravi opis Amerike. My stance is, if you look at a country that everybody's trying to get in and willing to risk their lives to get in,
that's hard to argue. That's one of the greatest countries because people are dying to get in here. Be careful, be careful. I was born in South Korea and I'm living in the United States 10 years. I'm living here with my husband and then 2 sons, and then they got a very good job in here. And then I think they will get a better chance compared to the other countries. In na takšne boljše možnosti je od nastanka Amerike stavilo na milijone priseljencev. Prva postaja za mnoge, nekdaj najgosteje naseljena soseska na svetu, newyorški Lower East Side. So, welcome to the 1900s and 1910s. Annie Poland je direktorica Tenement Museum v New Yorku. V tem muzeju obiskovalci lahko vstopijo v stanovanja in s tem življenja družin iz 20 različnih narodov, ki so med leti 1863 in 1935 začenjale novo življenje v novi državi. They came because they weren't able to find jobs where they lived. They faced discrimination, persecution where they lived. And so people came because they wanted to give opportunities to their families. So, they're happy to be here and there's freedom, but then there's a struggle to figure out how to make a living, how to make everything work. Sva v stanovanju družine Rogaševski, ki je prišla iz Litve, takrat dela Ruskega imperija. V tesnih prostorih, kjer pa najemnina ni bila nizka, se je stiskala družina s 6 otroci. 3 najstniki so za preživetje že morali delati. Parents shared the very small bedroom. His 2 older sisters, Bessie and Ida, shared a cot in the kitchen, and they slept head to toe. And then the 4 brothers, Morris, Sam, Henry, and Philip, shared a couch. And what they did is they put their heads on the couch and then used little, boxes and chairs to prop up their legs. S trdim delom, bojem za boljše pogoje in plače, predvsem pa željo, da bodo njihovi otroci živeli bolje, so generacije priseljencev prispevale k eksplozivnemu razvoju in napredku Amerike. A odnos do prišlekov je bil vedno razcepljen na 2 pogleda. One is a thread that says, the immigrant is other. The immigrant is, causing problems. They're taking away jobs. They're doing this. They're doing that. They're other. They're not us. They can't be us. And there's another thread or another strand that says the immigrant who's pursuing all of these, the immigrant is going to help us. Is going to help us build the country. And the 1965 immigration law opened the doors to mass immigration. South Asia and Mexico, mostly, and it was transformative and a very good thing. But it created all these anxieties among whites over the last years that we would be displaced. In ko se je Donald Trump po leti 2015 pripeljal po tekočih stopnicah svojega nebotičnika in naznanil predsedniško kandidaturo, ki je takrat skoraj nihče ni jemal resno, je dal vedeti, da bo prav ta strah eden od temeljev njegovega naskoka na Belo hišo. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. V drugem mandatu, bolje pripravljen, obdan z bolj skrajnimi in bolj udanimi svetovalci, je Trump začel še bolj neizprosno in dosledno izvajati priseljensko politiko. Zamaskirani in do zob oboroženi agenti so postali stalnica v ameriških soseskah. Prav tako brutalne aretacije, pripori in množične deportacije. Upor prebivalcev v Minnesoti, ki so proti priseljenske akcije agentov ICE označili za okupacijo, se je končal s smrtjo 2 Američanov. Oh my God! What the They shot that guy! I know! Zdi se, da so občutki Američanov ob rojstnem dnevu države zapleteni in pesimistični. Zadnja Galupova raziskava namreč kaže, da kar 77% prebivalcev meni, da bi bili očetje naroda razočarani, če bi videli, kaj se je z državo zgodilo zdaj.
Pohlep je dober, je v filmu Wall Street izjavil glavni junak. Tudi v resnici je Amerika, ki ima zdaj tudi prvega bilionarja, ob vseh zapisanih idealih vedno občudovala bogataše, slavila individualizem, kazala veliko strpnost do revščine. A to se spreminja. Every generation had their own challenges, be it slavery or women's right to vote. But in this time, it is the income inequality. Veronika Dolar je profesorica ekonomije na newyorški univerzi Pace in veliko predava tudi o neenakosti, ki je v zadnjem času večja kot v razvpiti pozlačeni dobi. Eni šoki recimo so globalizacija, potem vedno manjša prisotnost sindikatov v družbi in potem nasplošno minimalne plače se ne dvigujejo tako, kot bi se mogle. Prosti trg ni več tako prost in postaja vedno bolj osredotočen na nekaj posameznikov, nekaj posameznih firm, ki to upravljajo in potem imajo veliko moč, da dosežejo to oblast, da dosežejo znižanje plač in višanje svojih profitov. 10% najbogatejših Američanov ima v lasti 70% bogatstva. Prepad se povečuje tudi pri plačah. Leta 1965 je direktor korporacije v povprečju zaslužil 20krat več kot njegovi zaposleni. Do leta 2018 je to razmerje naraslo kar na 278:1. Mnogi sicer še vedno verjamejo v mit o ameriških sanjah. It's very alive and well. I mean, I think we always know that if you work hard and live by your values, that you can do and be whatever you want to be. Hkrati pa podatki potrjujejo, da Američani vse težje izboljšujejo svoj položaj v družbi. V Evropi je lažje nekako priti do vrha, še posebej, če začneš nekje v nekem nižjem sloju. In to je pač tista žalost. Ne? In prav zaradi tega so Američani tako zelo nezadovoljni z celim sistemom, prav zaradi tega so v bistvu mogoče tudi volili za Trumpa. Starting on day one, I will quickly defeat inflation and we're going to bring down the energy prices fast. Predvolilne obljube so se razblinile, inflacija je narasla, prav tako cene goriva. Slednje predvsem zaradi vojne v Iranu, ki nasprotuje večina Američanov, že dolgo naveličanih dolge zgodovine vojaških posredovanj v tujini. Obama won in 2008 because he was the only one who voted against the Iraq war. Trump ran against more wars. That brought him enormous support among working class people whose children were much more highly likely to be in the military. Trumpa po zadnji raziskavi New York Timesa podpira le še 37% Američanov, a ta podpora je neomajna. Na shodu v Washingtonu, kjer je predsednik po odpovedih glasbenikov kot gostitelj kar sam zagnal praznovanje 250. obletnice, je bila slika Amerike zelo drugačna. So you came for Donald Trump or for celebration? I came for Trump. I find him exciting. I find him dynamic. I find him fearless. I love him, and I think we may be the best president we've ever had, honestly. Our president, he's been doing a wonderful job for all Americans and for the world, as far as I'm concerned, because he's brought so much peace. Peace through strength. In moč doma in na tujem Trump jih ti, nekateri pravijo, izrablja, kot morda še noben predsednik pred njim. Kot poudarja Schulman, ruši vse norme in se ne pretvarja, da ima Amerika posebno vlogo v svetu. It's America first is just America. We have no larger purpose in the world, no larger meaning. We are not standing for anything. We are just standing to assert our own will to power. And that has never been the case. All prior Republican and Democratic presidents pretended to care about equality and freedom. Enakost in svoboda, besedi, ki jo je zelo lahko izgovoriti, posebej v teh prazničnih dneh, a precej težje udejaniti, še posebej v globoko razdeljeni državi, ki skupaj težko tudi praznuje. Trump doesn't represent us. Trump and MAGA don't represent us. And in fact, a plural society where people have what they need and where billionaires pay their fair share
is the future that we're going to. Tako kot številni svetovni mediji smo obiskali veliki ameriški sejem v Washingtonu, ki naj bi bil središče dogajanja, a mnogi ugotavljajo, da pogosto ne daje preveč prazničnega vtisa. Organizatorji so obljubljali, da bo proslavljanje ameriškega rojstnega dne najbolj veličastno v zgodovini in da česa podobnega Američani ne bodo videli nikoli več. Toda znamenje, kako zelo razdeljena je država, je tudi v tem, da nekatere zvezne države, denimo Pensilvanija, na tem sejmu in predstavitvi sploh niso želele sodelovati. V dneh, ko Amerika gosti svetovno prvenstvo v nogometu in je svet preplavljen s podobami navijačev, ki uživajo in odkrivajo državo ter pletajo vezi z gostitelji, se zdi, da je, pa čeprav morda le začasno, Amerika bližje podobi, ki jo sama v sebi ustvarja že 250 let.